Omukago. Abakozi ba Radio West bari kutambura mu bicweka bitari mwe na bimwe okumanyisa abahagizi babo ahabwa ikinihiro cy'umwaka wo gwekiratebekanisa bwa haceka batebekaniseho Omuzaano gw'omukago aho bakwatine na team ya district ya Buhweju. Aba bazanira emizano ebiri mu mpira gw'abakazi hamwe no gw'abashija kandi gw'abakazi Buhweju egutwire Radio West gooro 3-0. Ompira football ne abashiza abakazi bazana netball naho twarengaho because abana abatuzene nabo balhanze imyaka 14 nabone itwa tulisata and above 20 naho tulengero ite tukumanya kora no kusaka amakuru abana bwa nyuma bagiziraho Omuzaano gw'abashija oguhendire timu zombiri Radio West na Buhweju 0 kugwa kikazi hatino tebere mugenzi we. Tuja kuno ya kuzana n'abantu ba Buhweju ngakamanyiso ka rukundo kandi ko garuko mu bantu bitu abo kuturikiriza babaja radio tekabaho etine bantu mwe n'abantu bo bahurikiza bitu kandi kutwija twarebana nabo twashemerwa nabo tubamanye byetago byabo nabo batureba batumanya konka twagaruka amanirizo bakwasa kora draw Buhweju tukatsingira yega mpira tujantenda kusinga konka by'empira no bumanya twagwa amakazi busharufu twagwamana munonga na Buhweju okuchana munongo mu zwekera wabo mu ishengero mu Ise Francis nakunde emizano kandi tuyakutungura talent y'emizano mu ka Radio West ntekube cyo kurebera tugamba umupira tuza air tugena no mbantu omu community tubereke ngo mpira tubasabuzana Omukago gwa Radio West na Buhweju gutwireho gwamara wire buringwa kandi tutuyamba ni to kunywana abanyamahurre tutuyamba kunywana ba TV na ba radio konka na ba TV na radio nabo bamanya abantu baba bahurikiza bamanya kuba kubareba cyongera tuyamba kwatana saho kwa bari yebizu kunuya abako bigambo na ba TV na ba radio basambaje timu zona twayinganisa mani ya dacu ka cyakabiri twantenda kubatera nkina ngo twabashasha kugira ngo ibintu bari mu mishe ngo tubeta chini hero sabasaba ibaro na mwenda ebyo bikiryaho umusigazi w'emyaka 26 atifu Ruganda ku rugo mu district ya Bugiri nuwasingire mpaka zo kuvuga gari ezibire zitebekanisibwa ba MK movement aha mwaro gwa Bondoha mu district ya Mayuge. Empakezi eza kilomita 250 zibire zetabirwamo abavuji atana mushanjo. baza timu MK kuteka magali gano mwebale ero kuva no lero ndi timu MK nasobola okuvuga egali edabusoga na wangula bajaji era ndisaba abawagizi munongere muku kwa amani kwa ngali je nayo tetukana mutindo nikwenda ko egali esinga kukwawo. Abana bwa nyuma bagiziraho Omuzaano gw'omukago hagati ya timu ya MK erukwebemberwa muhozi erukuritane ya tova ku main kandi Omuzaano aho guhendire abatova ku main bagusingira hagori itana harina eza penalty niba munyinga kalipo akamba ati Usmani Maka lero te yasambye yetegereza diba osako abantu unit zona na supporters bona aba MK movement mureke tugire ekigambo kimwe tugirorore rumwe ahubwo ikiro kuja our intended goal narshi ekintu kiza kwa achieving at the end of the day no kora mu kama wetu yazo mu mwelendeza.